Maka alibario kipiario 2020 ni mala dir Lobo kero kere ke gang ma chake me lwen ikum po me corona kar eno fut lwen corona fut pio la ka to covid-19 jo ken waj papate mo ni tie jo ken lwen corona jo ken lwen covid-19 corona dak no yot ka do covid-19 no bita jo ken waj kumero so la dir Lobo kero ke gang ni na arie apa we ngwen 2 weeks petit word mtaka po wori tij bet para joma go wora yeg mago tiya ye jome chok jome atiyat ma cheke me lockdown part u chake ma part dana when you ma part it was the beginning of more lockdowns. No, atamani lockdown motive me achele was the beginning. It's almost oberchalo gire pape. Kibora ano chalo gen mapetwere. But because I was among the essential workers, I chose to watching how will the city look like. Ni dana wing pego bed dukan wing no kiloro, Jimmy Wayno is at a standstill. I thought it was a dream. And to Macho, I realized ne nen chalo Wilobo dog yeko. PMP nero ngare mo eken. When neighbors me bedu kwetgi, and I used to be in a gate. My neighbors mo cannot pick it up. Lotino alone cannot even interact. Amongst themselves, PM2 or COVID here. Megwado bedo right. Megwado came with a bit of stigma. Make chimo why na kuri jomagi war and the journalists give war trial. Gena go bukeli wama. And kelli watu. Inge la dit Lobo kong no kere kong ni 14 days again. Uti ko metone wabiro gang pidwe ya dek. Wachake March, April. Me gonyo chako bino idwe ma bit gi Kenya ere gon manaka wache o taxo work dana rio dana ngwen dana dek is kabera che ke geng eno o de dana madwongo kumbedu dana futika recovering ento jomo kena ke wache ni ke geng ma ke kere kom covid-19 ne ena ide tu ke nena ne ba karatie nyo in perama fighting nature pien while one wa bedo gang ke geng jimo ke anti waranyi ineno pin murumwa tika ko gera mabe ko tika chwe ching tika rien jimi tika war mabe ke wache pega pala wore is none of your business kino kane ni gema timi ata jirani pe gay neno now ene be chalo pega me covid ni human activity came to a standstill ero ko ba jimi lum tika meta ni now jimu kene bo benatiba and there are some communities mo bena ko be ka work normally they were not even now kirgirmo ke luor madire to mo bedo maduong me munyi down to ka to awengi munyi down to ka to down no tuo down all we knew by that time was tuo and kanu down luor tuo mo kana bene chalo ke luor ki covid nem chalo down gwa ka matek we pegin no tuo but ke gang machel me 2020 anone pian we po corona bien ke variants maduong ko delta variant mo ne kon we will nyeo era we po mo kerluor madir kum dana yo bedo delta variant madoko bedo i 2021 do ma bichi June gi kenyu ma ping when neighborhood when no cha when no ambulance ka ko ka ter dana ka gam dana ke gang kar ena ye no ke gang tie ento wel na ma meto pa corona berano la mal so ping no luor madir tie I animal I was a victim o teme atame o chiaro kerwe do ma ber gini ana cho men liz no tika chera gonye water men liz gonye mo be mu a ki o ya to du gang ni na rio la tien ni na dek ken ke non tike covid men la tien ke la tien men la tien ki men la tien ti safe ero men tike covid ema la tien mid ni na dek beru ki covid men tike covid enti o kenyu penge wa ngom mi team wachera o yara wa jole chwa wache gego then chalo this is the end of the family PM pange kama madam bukar mko pange kala tira bukar kwere tira be don ka dar da cha ento ametro mia advice ngomo botemo ki wacha ni ngengo narmo e ken madonyo or yat kanyo ti maska manyuti yam maraj maromo la tira romno ki tuo pe donc gina ini team ke minwa corridor te o yat ki la cho corridor ni ka da fur ko wari bolle wa umo be ke net la ten fur te watiu la ten cha be dot chake watiu water bon mene ko ti oxygen dar cha wa elo wa bedu enta mero wachini I took my sole responsibility wachi ngengo kane kwodo butum kan an bena be dog gang ke tuo mano bena pa ngengo matie PM igangwa ajo gangwa ngar mo ken po o iganga
kamana beri ota mero gen mi achiel neighbors matike ni weng akero barricade ngar ma ope ento mer wechni a ke oyat pa mor ngar pa lo ngar mo abiena teru pi ateru those milk concoction kono mo chungwa ngongo gini atiu adok chen oyat. I did that for 1 week. Later on achera no ke kwanya madam okay yamo awachi ngo ni ke kwanya wachi ni God is working and kwaini miro pachet gang. I think I am one of the guys who defied that rule of COVID. Awachi ni ka ato nyoka dong family na tie la tien mene ko ni ko mene gwa obero pe la tien mene ko ni ka tuo mako. Then why am I there? Ke gang what experience padana mer wa bet ki show mo achel madana biran ka achel ka tero experience gi make gang ngoma ki gang te me kom gi dana ma pat what tin food what ka when your family breakdown pingo pilok ma COVID tem to wale lok ma ki gang ibiri mano kumulate and loneliness make a gang part. Ito kwede piem ne ki de dano lok depression stress ubir ma pera ma cer kamo ngar ma pera ma limi iti okeni kumilir iti isolation so wadi ka temo po kanya chak make a gang ma la dir lo ker ma ka me 2020 ni war ma let twal wa kumbe de furi dano gitika nenum aduoki pa ki gang ena wati ka nywaka ne manoka wache wa mier chawa o lo nyo nena che lo ka temo nywako chan madano deno ikara ena ma